Evo, že na vse zgodaj test, da vidimo, kakšne rikverc skillse ima Mario. Kam gremo danes, Mario? Pa je Vlogatec. Gremo pa tja narediti shakedown dan za New Limits event. Za nas je pa to testni dan za Lexusa na malo večji progi, pa tudi testni dan za layout, za drift taxi progo, ki bo pač na New Limitsu, da vidim, če je razmerje diferencijala v nulo, ker res hočem, da je perfektno prestavno razmerje za dan, ko bo treba verjetno narediti čez 200 krogov. Pa ne, tam ne gre na hrib, človek. Don't hound me when I'm on the prowl, red alert. Never a smirk, just a scowl. Is the invisible a hologram or just a mirage? I'm on Teletran 1 posting a blog. No toast, just a full-time rifle. Before I roll out, I let the engines idle. Hide my iron when I ride and sideswipe your blind side. If it ain't broke, you don't need a ratchet. Jazz on the phonograph, chop wax with an inner John hatchet. Flash and get your wheels jacked. I'm a trailbreaker when it comes to real tracks. My mind is a troctilium steel trap. Feel the kickback when the bomb cell spits the shrapnel. One bar of my rap, got him hooked like a grapple. I'm the alpha and omega supreme when it come to a rhyme. The arm, leg, arm ahead of my time. I'm in my prime, so I stay optimistic. Watch the top spin, 2 splits, I twin twist it. The sickest when it comes to linguistics. Yo, Rip Van Winkle on me and missed it. Yo, mix master, crank up the ghetto blaster. A rapper, I'm not a lover, I'm a scrapper. A bone crushing, clip jumping thunder cracker. When I warp the sky, I make the stars scream. I'm like the spy hunter, cars spraying smoke screens. Got him seeing silver streaks like Gene Wilder and Richard Pryor. An infernal Nekaj 360-ja. Ja, kar se mene tiče komod. Tam dobro drži, tu na stolu znipa in da bo fajn the light of day, going in assault with a sea spray. Some get stuck for the paper in the street with a laser to the beak or shot for the sneakers. I'll never go poppin'. If I got rich off of hip-hop, I cop a yellow Countach and call it Sunstreaker. On Cybertron, getting splashed with acid rain. I ride the Astro train in an Astro plane with a track record longer than Fidel Castro's reign. It's all in the eye of the perceptor, but don't get blinded off the shine of the reflector. Tell the selector, rewind, but eject it if it's a whack shit. I spit dark cast. Enkrat 1 uro, glih, da ga je malo spuro, da je malo feelinga dobo, to je to. What the fuck? To se nalila, ne? Zdaj pa še elektroogret, ne? Zdaj pa še elektroogret, ja. Živ, jaz sem pa Klema Bobnar, drugače sem bolj s traktorjem navajen divati, ampak danes smo pa še malo v avtah. Malo driftamo, malo dirkamo. Top! Evo, Mario bo posnel iz zadnjega zica, pa pičimo en krog. Da se grejemo vse skupaj. Kaj delaš? Je. Gum, boksi, za mene. Jo, gume smo skurili, a te pa druge gvar. In noter imaš pa kvazi en motor od Nissan Leafa. To ti je pa Svarun prodal. Ja, je. Ja, ne, Svarunu neče verjeti. Jaz po njemu, te modela sem stari. In model pač ko na igno
they're die-cast metal, never plastic. You ain't got the brawn to tussle, you must be huffing glue. Since Black Thought said it, MCs ain't said nothing new. I ravage the track with an unparalleled passion. Like a set of ram horns locked when with sound clashing. Ram a jet into some live wires and start a sky fire. Or pull a power glider to a funeral pyre. And interrupt the dirge being sung. Start knocking cats out with the words being flung. It's like a uppercut thrust to your Tak je občutek. Nekaj se ti kadima avto. Viš, tak peljem pa folk en krog, vprašam kak je, sem cool, vse cool in bolj bo še za en krog, ne? Bolj so si malda punga. Ja, my sound waves rumble, got the ground shaking. Sending after shockwaves through your foundation. Aim the Walter P38 with a steady hand. You've been weak, I'm like Krim Zeke in Japan. Float like a unicron, sting like a bumblebee. Your hands can't hit what your eyes can't see. If I ever fell, my real people would hoist me up, while you scavengers hunt for the jewels in the cut. bolj optimalno je, da imaš tak chase, ne, ker to folko še bolj živje. Ti nimaš pojma, kam on zavije. Pa dobro, zdaj midva vozila fiktivno linijo, ki smo jo midva izumila tu za treninge naše. Tako da vemo točno, kaj je. Viš pa pokažemo, jaz grem prvi, on si živče, da prosim. Res ga je zasukalo. Sleklo mu je gumo. Komu? Žvano. A je šla guma v kol? Ja, Mi smo cool. Ej, ne gremo na morje, ti pa smučati ali pa. Noro Ej, mu a vem. lahko še eno punco noci damo. Se mi je zdelo, ja. Pa treba neke distančnike zvikati, ne? Zakaj? Fitment požugijo. Kaj da bo? Fitment požugijo. A veš, kaj bi ti žugi rekel? Kup si te pravi feltne. To sem jaz njega naučil, če smo že pri tem. Ne? Sej vem. Test Lexusa s 3 potniki oziroma 4 ljudmi v avtu, ne? Ja? Da vidimo. 245-40 zimske gume. Pazi voiceover, ker smo imeli časa na pretek, so se Žvanom odločila, da bova vozila veliko linijo. Na veliki liniji sem lahko avto obremenil maksimalno, kot pač bo video obremenitev, ko se bo izvajale dejanske drift taksi vožnje na dogodkih. Pa tudi dolg ovinek okoli ta velikega rondoja v Logatcu ustvari dovolj centrifugalne sile, da bi ugotovili, ali avto srdža, kar se tiče goriva ali ne. Koliko sem pa gume pojedla zdaj. Initiation levo, desni cel krog. Ja, pridemo mimo onega epoksija. Luka je outer zone. Ne, manji pa zaključimo. Fuel surging v angleščini pomeni, da v bistvu gorivo pobegne stran od zajema bencinske pumpe in ta ne more dovajati goriva motorju. Nevarnost tega je, da se motor poškoduje, predvsem ti pa vzame moč in s tem tudi poveča nevarnost crasha.
To se na tem avtu očitno ne dogaja, ko imaš več kot tretjino tanka v avtu in tretjino tanka je tudi nek minimum, ki ga bomo držali v avtu cel čas, ko bo pač vozil drift taksije in driftal nasploh. Tako smo daš, da je temu avtu. Tako si na gasu pa pol. Vredo! Grem jaz drugi. Ja, je šel Krke. Zdaj smo rekel, da je klip, ne? Ja, Luka je On je dobesedno vzel. Po moje prej on tebe gledal, kam greš to tej stran od klipa. Upam, da bomo mi tudi tako krivi prišli. A si videl, kak te je Luka pogledal? Ja, videl, ja. Mislim, da so ti posnetki fajn za vse vas, ki gledate ta video, se lahko skozi njih vidite, kako poteka dinamika v prostem sessionu med vozniki, ki so vajeni voziti skupaj. Meni je pa tudi pasal prost logatec, ker sem se lahko navadil na desni volan in električno servovolansko letev, ki daje precej drugačen feedback vozniku kot klasične hidravlične volanske letve. In to se vidi tudi skozi te posnetke, ko sem na začetku dneva precej nihal z volanom v driftu in se probaval navaditi pač občutka, kje so kolesa, kak feedback moram dobivati skozi volan, da je občutek v avtu dober. Po kar metalu, ne? Sem slišal Goran povedal, tako da se jaz tole fajn oguzim. Pa v zadnje pa še hoja, ne? Ja, evo, tu imamo zdaj kar hitro. Tako veliko zgleda v zunaj tole, pa ful agilno, kaj si. Tako je. Isti layout ko prej, grem jaz prvi. Gremo ta stari layout. Ja, desno pa levo pa pol manjše. Ja. Ampak da gremo v okolje rondoja v levo smer. Jaz rabim cooldown, ker je sklopka sponži. Fejst? Nič gremo pol raje not, da ne... Ja. Kako pa zdrži takole? Ja, da se ne pregreje pa tako. Ja, cel čas. Cel čas, no. Ej, vrhunsko. Veseli. Zato pa se vidimo na progi, ne? Resi. Ajde. Čau. Čau. Ne ti žmigal zdolvic, ja? Ja, vem. Samo, mislim, povej jim. Ma, po moje ne še čist, samo moram blatnik popraviti spredaj, blatnik. Okej, zastopam. Sem mislil, če bi sam okoli njega en krog naredil. Lahko samo moram to popraviti. Top, svaka čast. Kaj je full bad blatnik? Nočem pač ga razfukavati. Ja, ja, valjda. Ni to Pač v easy. BMW, da bi... V easy z obračanjem pa... Ena? Hvala. Obala. Hvala. Že eno dobiš, čakaj malo.
Boga. Kapica. Najdel smo moj ključ do zadnjega dela, ki ga lahko direktno noter v švaso. Pa šva se Kako je lepo odrezali. To je pa amazing. Kako Na lepo lučko. logatec Ja. odpira konzerve. No. Sam poješ še, pa je to to. Njam. Ni nič, da ga malo tako pa zid pa bo. Evo, v nulo. A se je dejansko tudi zahakal? Ja, tudi zahakal se. Veš, to je bilo tle noter. Zdaj, če bomo švas aparat, pa malo cajta bi to zrihtali. Kljub incidentu z zidom smo dan zaključili dobre volje. Posneli smo kar nekaj kontenta za New Limits event. Več o New Limits eventu, ki bo 17.6. v Logatcu, zvete na linku v opisu videa. To je event, ki bo eventualno postal salon slovenskega avtošporta. Tukaj vas bojo čakali super. Ok, drugi poskus. 17.6. Logatec, New Limits event, super športni avti, Car Meet, Strongest Man Competition, Drift Taxi, Rally avti, formule, Autobroker, poliranje avtov, modelčki, državno prvenstvo v modelarstvu, ni da ni, pridite, se vidimo takrat. Jergo, hvala za svetovne fotke, njegov kontakt najdete v opisu videa za vse, ki iščete fotografa. Z vami sem bil Erik, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.